kwiroro egembe nyingi ugekwithwo mwembe we mukenya endwo utatuikia naro kwenda batwe turenda twatanirite na peo mwanga tumukinyitie nara itite na woni lentore ntukira kure kwa niwe kwa kurita na Muthiaburu mitheka lentore ana bamporo ito baitie ote mero atitie ana bamporo mwana oku otewe amuitie mitheka lentore tha winto murume eta ongania na baku barabe miurune etorite barato wiko ibe baunganire na alisababu etorute athenjani barato wiko ibe bathenja anto bakaumbika mitarone weye na boto bone to batharime bako mauta bathere bachoke kire anto onto mitheka lentore ochiere nkurungo ikaria uwe ochiere njoka ikaria uwe amba onto te mwana okuwa ichekene onto chiere mbitindre anto ya boroto ire kure anto Kiripoti la Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Thirinja Nabo tongeria ba kia Murandi Joro Mutethia Water Project na miradi iri South Menti ni bashumiritie kuthuranga ikutho ninge konania kurega kunganiro kwao ni kira bakuga ni mirandi maratasine bogite kinya nyuma ya kuthambesha gutike guni na mirandi thirite bakimiona ya kubatethia ukinyaniria roje maturene ni kera bakolotera governor wa county ya Meru nwe Mutumanto Ethingia bakuria ire kumbesha ira ichangi inyani mabitha ba floko gutigira kuri na maendeleo maturene nabo akari kuma gicumbu ngiki kia South Menti bakeguneka na roje rutheru rwa ugutumirwa ni ripoti ya Jeff Wagituma nabo atongeria na kamiti ya Mutethia Water Project ireri taita kiri wandi yankue bagwatanirite na mabitha ba matura ba froka ni borotithirite kiara gavana wa county ya Meru na thirikari yawe nyuma ya Mutethia Water Project kwewa milioni 3 ni froka na ripoti iriuga ngugiu ni thirite gitika indi gukinya maturene gutigintu kinyambi kithirite gikithithika ale mutuma ejete rojo itukumuromba atwire ara mbeca ici tucitite ngugi nuntu ara ejete rojo no ala project ire atwaririe mantu ya project yetu ya Mutethia Water Project niyo yaelwe mbeca nkwene want milioni 3 na milioni 3 ni kuonania maratasi ne tukuona ni tumeri na batu engi raundine gutike tukuona ni project kinya yethire kiambirwa ni mabitha ba thirikari ya county ya Meru aje niyo ndaelwe engineer na niyo twalonchele project yekwa na ingutike bwana ngabana inyaga tega mbicene onale intitia kwa inyanya tikinyete niyo ndenda go extendero mwanka gaitina ala na ne akona still ole ndala onchele no nde na gutengo geiti mugewe kwela niti utio iti lakini this projects kuringana na taratibu ya World Bank project cionde ciabati ciethira ithiri mwisho jwa mwaka tariki 30 mweri jwa 6 na nkurigara muno kwethirwa project gutekio kiathithi ni ara nandi bakuga bakathithia maandamano ja makire betite obisine ya gavana Meru David Mutumanto Ethingia ni kenda kabataririo ria mbeca cia froka cithirite cigitumirwa na kinya maturene gutigintu gitite na mbere na memba baletete thina nye barua bakandamana bakiuga mutembe ikarite mbeca na county na ndi bakumenya weru na itukandamana twitite wa county twina maandamano jamane muno tukabanganie tugeta inyo wa county tumenye umabungwa eje process tukendelea nayo kiri project chionde ira cia ejaniro ndene Meru county tiaja ake baba kabarari akirero gikinge nandi itwambiritie process yeu na tugeta kiri project chionde kenda natu twaandika report yetu tume forward ki World Bank kuonania valie mbesa kethia ni kumachi na input kana mantu jaraja kumira na gutethia ananchi lakini twethira o uria gwakari no ugukari kuma na arua tukambiria kuthiuruka project by project tukithithagia social audits nikenda Meru bamenya mbeca ciao cia floka cietireu your excellency dingatana na mbeca cia floka no ntubatu a civil society kuma na arua na community tukwambiria safari ya kuthingata project one by one
tugekinya December tuketha tukuthiria South Immense na Central Immense. Akirikiria Ruth Kawira na ugite mamilioni ja mbeca ni jenyangitwo tongerie ne bwa gavana Mutuma Ntoithinkia na kuga kinya gavana uju na aremi gwitaniria ngugi na maabitha ba Furoka. No keja utegela kiri list ya wants bagairi mbeca 29-27 3 million. Budget ira yetaganda electrically wants was around 37 million. Iwinge ichi yuko nigurite mburi ichi yuko nigurite tutangi twa gas and blah blah blah. And we supposed to pass those budgets and planning and do it. One committee never batiba kurukia the budget share community. Shieje kile planning committee. Bategere technically which is qualifying. Bali kia baikekele steering committee for approval. Now here there is this planning committee. I'm a member. Whereby it does not sit down to know exactly what happens. No, to in 2024-25 ila kurokagua. There is nowhere where the planning committee was involved. I being a member. No, to kinyego West. Nothing has been done. Na togeta no. Metongo want they are complaining. Kerua want they are complaining. Timo want they are complaining. Kanuni want they are complaining. And so I feel obliged with my team and the community to visit these projects. Na non to inesia 137 million. Also we want to hear. Iwi ingesio the irregular 130 million inashietire. Na no korokirie. Na community iriko yetirie projects you. Iu kinya iwi ngondonire tobori togori ndona tutangi togori ndona I don't know those things stadium. And unfortunately I as the person who has been in this process who is the oversighting, I was not even invited to see what is happening. So onyan kwaria mbondele na nkiuga gatire mpesa cia Meru County cia Furoka, we need accountability. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kakituna kau gikundi giti gya kithirikari kia Transform Initiative gitongeretwe ni Patrick Bucha okumeria matagiti kia North Immense ni bakinyitie otethio ntura ya gitugo na aria batethetie mucii jwa bana barabatwire na mawathe kubakira kiraro na gikaro gikiega. Akiaria Bucha na kinyithitie ithigithio mubunge uriku Raim Daud agitariria kirakuga ni wagibwa maendeleo matu rene rungurwa utongeria bwa Raim Daud agitana mbere kwiringira ndebe agishwa gitiki kia mujumbe wa North Immense otabure madigweto anteto mutugi wokiambi gutariria. Patrick Bucha kurura giteke mbungu wa North Immense na atethirite nje mwere na ntobana bataukire ni chunche bia mwere kuma gitugu North Immense iraro watine bonene kuma na kuthukanga kwa nyomba barakaraga rungurwa mubango jowe joke and transform. Apart with that paundi sabit bobana itwethire nyombera bagukara inyomba ina kiaona ino wati bobone mununtu ukuje bombere buradori sambirire ambire this season only nombite guthaki uranjuga nyingi na biura bibingi ndene nyombeu irare etetere munyagi etete kurumia mutuma iria agakikinya oni ndirari na mikutho mami akiumara kakworokera akiumara ndenge kakworokera maruja mami ntumba kubweresha mutuma wengwa oni ngaja kuwa nontonagire kake jokaraja agwa ui ambe to mutega tireri nyare ndena rero medwa ndari oronga babo tunya bionde oni ndetaga to shui to tanta to gweta merinyene ndari oronga ga yakoronya bionde negwe ndesa to shui to ndei borororo to ambata ndesa ndenge to ngoko ito tonyere kukeke dora ko jambesa brokani ndogire family ji no mwaka mitedia neke to mitedia to mitedia da to mantu bako bateka tuga no mwankai tugekire flow bwa community bwa kuruka nyombe bukonorekani burerari atega antu berara nyomba na batumba ko mama orwa ilo ndiko eko gwakwa ilo barambire na ndia tisi bakumba ko mama tonto batingi mba ko mama
nĩ arĩa batũmĩrĩte kanya gaka kwithũkĩra mũbunge Rahim Daud nĩwe gũtĩjĩra karĩba gĩcigo bunge gĩkĩ mũno kĩrĩ mĩrandi ya wĩti na mbere thĩna ĩno thimenti ikwĩthĩra twĩnaĩ leadership ĩtĩbui leadership ĩtĩũmbotetheria ntũ leadership ĩrethũganania mandu ya mbeca ake kunengere mbeca hii ondingire kura ko uwe we mami we mtu mwevi we mtu munene atutega we mtu agutega we kura ndio ma neikia to mi mtu akweja kauga atire oni ntemuthithira barabara eje tonto yi utindingaira kura tonto wowe kura bisa sawa kona ndito bwiro tega mtu ro kona muntu kiunto uro kumenya mwana uro kumenya mwekuru uro kumenya imukuru nakariganize mtu nakamenya mtu we na maana ngurukie kura mubunge rire athurwa na twere wontu bu CDF tera inu ajobu ikumaria nayo ebwira wanda adithia CDF inyatio no ite ngugi na ikietu mikuigwenya koti ikirega mwachimu anenkairwa i CDF nondu ni akuyotia kai nayo na tiewe ni akieku nekwa ni wotigwa waku. We don't want fake promises. Yes. We want work done and we follow what has been done. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si kuja kuandua. Lazima tuchangamke. Tulienda maendeleo. Na si maendeleo kwa karatasi. Ni barombeterewa kariba gitugu gutara na gwikia ngugi mwana wao Patrick Bucha kwithirwa niwo kumenya mathina ba gukurukira hatu tukendo chara utara leader ura umbo tutwetheria imturia ukwithira egi community na gitangu ina hii na community watara mtu butikumba kugwatanira noe butigwitaniria ngono ngugi atimenya thina cianu. You will be very foolish witha uri ajinga sana eke agutha mtu akauma na aria chugu eja butetheria bumonge kula chao kere ngana no tayari anto bakuchugu bakumuringira chao na aria re mwari jora bwije au menara kwa aringirwe boja bomongere na ariko bo boteringira wenu etakuongerwa na ariko witha uri ajinga sana. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Na riboti kethira ito ikia break na to gikunda gikombe kero indi to kethira to gicokera na likana koti nirikitie kurungamia ngwataniro gatigati ka Amerika na Kenya na juni mutaratara jwigie ogima kana health deal na ria thirikari ya Kenya Kwanza irigiri kwithira kiminja kia mbesha shiringi cia Kenya bilioni magana ja inyanya ikithira ikiamukirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza koti ikirungika mutaratara jo nonto bwa wagi wero yaige mitaratara ya data kana jaraje igi aje na Kenya tanga yatithira yakiwa njarene cia ilia limotanga yatithira yagitumika riri thaga ria kunyamaria ninge kuringa kora a Kenya jangi na kiroki ni nyuma ya ndeka inkai tugi matokanga mandukene.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Ni bwega muno no ndobeta na mbere kurumirira Ameru TV twambiririe na yegie mbembethi muno Gen Z na bo ni akari kumakangeta barabashumiretie konania korea ngwanno kone kiraba kuga ni utumiri bwa mbembethi bubui ge siasa na aria atongeria bakwithira bagitumira gikundi kia mbembethi kwaragania na kuthangalania mishamanio ya siasa bangi baruterera bati kwatanira nabo nontu bamirungamo nkorani ya ge siasa akariba ni bakudurangite ikutho utumiri bwa mbembethi inya wikia maiga kirenjira ya komakia ninge kwaragania mishamanio ya bara na bobari na mirungamo nkorani na ni mantu yegi siasa utabure morethi wa bagotariria akari na turi baigembe ni bomerete na kuria uria wari wasiri wa uremire mithekari nturi ombe gwikirira aitegere ndiguru ure ekuritirwa ngugi mono gukonie ni rutere rwa mira aridia ikarekarera akaregire ndene ya ntore ya thiru tuko ya Friday antu barabe ire kubamya musemani yura tabonguns tora antu ya dikare gwethekire na yoru ari mantu ya kuzu mantu ya ngunzi
antubara itarira ibarikire ya mantu ya mheshimiwa Dan Kile arirwe siarirwe nonto no de akretera mira ume ya yokiriete kya MP 2022 tuonete faida nene mira ekononi nyambirira yetete mbere ke kaunti yetu Meru mira idirwa ikenda suna kilo nonto ba makateli batura batekete mira tuonere mantu ya turia ye nonto musema nira kwena nto barabas bonzi ni forma wasiri yetu angirikasa na itendo kuke tatuiririe na imakosa amane sana mtu nabati kubidi musema nyoke na karia na nto bwatu kwenda baromba itarira muntu ari wasiri ngwete kya utebyo twawai kondeliva tuyase gembe centro na reforma MP oku kowende abati kwa mwesimora wekuru wari Dan Kile na pass aketha akitangweke nonto batirombete kimwe urana ari wasiri na weke ne thirire mbembi nonto makosa fulani na fulani kowende tumuonya kana itumuromba nareke na kuingilia ngwesi ya mheshimiwa wetu Dan Kile aja ni nyuma ya antu kumera rutero athiru rujine bara bakwekana ni athingati bari nturi kana one time baria pamenererie Dan Kile igita ria musafara jwa nopeu jira rwajungite rutere rwa thiru Arambe Agoruma Mpolo Agoruma Society Agoruma Dan Kile Arambe Yes Marieta ambunge beto bonde ba Meru baturanja bawatu nukora oro nekele onge nimpuro aburi ina nunda boerenza to ataika na keto njara to ataimutano babampa njara Dan Kile na mpuro aburi to sechembe ende nande ibolitie kabolio ya lintuli igakire kina itegere ndiguru na ithiro ina gitio gikinene kiri antu bangi baria bagwita ngugichiao mono Dan Kile wa Igembe Central kankuromba linturi atwe na kanya turite ngwisi yetu na tumenye utukubanga mire yetu no tuingurikana linturi ekwewete ke angirikasa bira atwenderie bya wekira miraene yetu atwenderie nthalu na muthanga na iya kowo na rira linturi athirikani na turathirikani ne bui thaya ro turaritura nembe na nikenda tumucoki wurigana nikenda urua ko itukomya linturi impara ke therwenio na nweka terwa nene emira araura kyane kya Andre airport ko na twe nafasi turite ngwejo cia mira na tubangire mire yetu batuka tukuromba ya karibe Igembe Central muntu ena akiekua bondera kwenda one time ena akiekua one time o two time ena akiekua two time nonto kura teka ikuringwa na muromo kura iriringwa ndebe itukukemea kitendo kya antu kuria itukemea kitendo kya antu kuria nguns ka tongori kuria nguns baeta kuanira musafara jwa kiama kia nopeu juliungite ndene ya Igembe Central ndene ya Kawiru na ndene ya KK Antoni bashumerie baria bakwirikana ba one time na bamberia kurumanga Dan Kile riria aweterwa ndene musafara na juju katuku uthika kana tukemea kitendo kiria giakarikire ntuku Friday kia antu kuvamia antu bai micemanio neo ka karavani either poeta bukanjire kurumanga antu na ubela maia na kwaria mantu atebui na ndini bolitwe bekunja ndama yao na betere na kiama yake kienda kia DCP iba atwe nafasi tukomya kiari kiama kia ukabila na iba turenda kwithwa twe kiamene kira gikumbotha gicuguli mwananchi wonthe wa Kenya no murite angura kubati tukuromba kitendo kiu kirekwe na itugikemea na itukuromba antu bethira bena mantu o muntu ethire na interest ciake fulani nerie kuita na approach mbe ake wananchi na bamuthikiria ti mantu akwanjiria kureta tension kana ndwa ki Igembe Central etu batu ni antu twithirite tukenda amani rai turenda twithwani o tukorwa namba bara bakuya ndithie cietu ti arocia kana arocia bara tukuria Muliri wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe
mawa tutegere rugendo rwa Trufena Muthoni mwari wa ukuru wa miaka 22 uria kiwanjene kia obisi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga aithirite agicunca muti kwa mathaa 72 ririgirire yawe ria gukinyeria mugaruku jabata na umenyeri bwa rira umenyeri bwa miti ningi gutegera mirimo na ugima bwa mathuganio ni naria atongeria bagi siasa na atongeria ba kidini na antu mwanya mwanya baria akinya antu shumbe bakathite tagaria bagirita itagaria ria Njoru na bakingwanania na itagaria ria wari mwekuru Njorua Wangari Maathai ria kumeneria thirikari ya KANU winyangia bwa mwito Jwa Karura ne riboti ithraniri ni metha ya nteto ruithirite ruri rugendo rwa mathaa 72 rwa mwari wa ukuru wa miaka 22 ukumenyekana Trufena Muthoni moroto jwa rugendo ru jori gukinyeria umenyeri bwa rera ningi gutegera yegio gima bwa mathuganio kwa ntuku ithatu Trufena Muthoni na chunchite muti jori kwanjene akwina obisi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga uria ukathite itagaria ri akiuga ni kionanire gike kirimbe mbithi nthuki jenzi gia gukinyeria mogaruku jabata nthigurune ya Kenya nkiruki atongeria bagi siasa bakionania kugwata mbaru ethithio ria mwari o Trufena Muthoni bakiuga ni ria uchamba rekondi ya manthiguru wakili uri nkuma PLO Lumumba agikinyenyere gukujira na metho jawe wengwa ethithio ria Trufena ria uteteri umenyeri bwa rihera kabalabala gakinyiri ni Njorua ya mwekuru Wangari Maathai ura wakandanire na thirikari ya KANU kurigiria gututwa kwa mwithuyo Karura kampuni Kathomba ni bashumiritie gukatha ningi gukungwira Trufena ningi imwe ikirutaniria kumwake minja kia mbesha baribari milioni 1 ingi kumurera sabari ya ndege kuma Jomo Kenyatta International Airport mwanka Mombasa pwani utubira narwa chumbi nya akenya shumbe bakia na intobiao na kunyagie shewa baribari kiri Muthoni na kumukatha ari Njorua ya uteteri rera na kionanire gike ya kirimbe mbithi nthuki jenzi na tutegere yegie urimi bwa iria nterecia Tharaka-Nithi naria arimi kirikundi kiao bashumiritie kuria thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi tongeretwo ni Onesmus Muthomi Njoki gutegera kwinyileka na mobatu ya arimi ba iria kenda urimi bu na bubutwika bwa kiguni kirebo baithira bari na mbesha mubukone ni boritie thirikari ya Tharaka-Nithi gutigira arimi ni bakwithira bakiona irio bya kung'ana kenda gwitiria na mbere mitaratara ya urimi bu bwa iria ni riboti ya marigwetu anteto kuma Tharaka Ndegera Waiguna nyuma ya mbura kurega kura ikugana indi arimi ba ng'ombe cheri beresete guaya bwa ng'ombe kwaga irio bya kugana thaino ni tukuona kagita tagaka miake wingi twethago twi gatagati ka mbura na mbura nene na thaino mpempa jethagwa jambelete kuma Sabai nio thaino tukeja kulaithiria mpempa tinkinyu maruni kwina wagi wa mbura na kutwika kwina wagi wa mbura ni tugo predict kwamba kwina some challenges especially animal feeds ile jithe twige tutanga wakagita kalaja bei ya irio iguru muno tonto lethera nkuni iri magatagati ka 3,300 na 3,500 neo nio thinele murimia na yone muno kuringana na yani murithi murugamiri gikundi kia maramazigwa augitirio no abithira no ntinto bya kubithondeka bitigugana akiuga ati bikoro no nto bakorega kugana kwa mbura kiromba thirikari kuthungira gutethia arimi ni tukulomba thirikari mbere igerie kunyinya goti kinto jago process irio jia murimu wa ng'ombe tonto ugu kwena wagi wa mbura ni tukuona kimera gitiumba kubua na kimera kialega kubua kukage na mpala kendethia ona muno na mbere tuthikiirie tu supplement kana juba daily meal ni gukuonekana gukage na shortage nene muno ya foda na foda laga ile tutumagira riu ni hi na hi ni wagatuguraga kuraja riu ni tukulomba thirikari mbere ki concentrates bagerie batumenyere itigatwike jia gwitia tonto concentrates jia itia
iria rigatuika ria kwimana tontu arimi baingi batiumba kurithia ng'ombe na gaikethwa riu ituikite not economical kabisa. Agakiuria arimi kurimeria rega riri na quality ire kwendekana. Ni tukulomba arimi bendelee kurimeria na riu iria tukurimeria ake ni tukwenderia rina quality tontu iria rira tukurima riu tulirimeria rina standard international. Iria rira nituguciria thoko ng'ambo gwitukira process wetu to Emeru Central na iria riomba kuthi ng'ambo aria tuyakuye muno kurira ng'ambo tukaomba kuthondeka mbeca nyingi zaidi na arimi betu bombe kugundika zaidi. Kiromba arimi kuthongera arimi ni bobo iria na kurerema kwa wingi. Ni wega arimi bonde bamenye haki ciao na murimi wonde wale ali amenye kwi gintu gitagwa bonus ke biashara iria na gugatuika kwi murimi ati kona bonus wa kiambiria kia mwaka huu ngituthiete bonus ile yagwa tukiria payout ya February kiambiria kia mweri wa March ni abaterie thwe na haki yae kuthingatiria gukulukira ki obisi yetu kana obisi ya process wetu to Emeru Central amenye bonus ni kuriwa na ombe gutue kwa kugwata bonus yae kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna ni riboti ikethira itumilekeli ara tukubanganitia akiri metha ya Meru TV mbita wakabwe mutharimi monanirio wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngushugiri nkatho shomanya ni bwega muno ntubeta na mbere kurumirira nontu bagu gututhura no twethetie nyumba ya nteto nambari 1 akatetune Kamero kuma kirenikire we na kimoni moni. Thank you very much ingwerero tuko bubwega.